Memwakwa benenso mididi afia amankwa tamaklo bedroom health tips edane de di kan awo hye saa na ye no dwoada de kosi fia da bia 5 minutes yenye nimdefo ne yedi nkomo efa apomodin mu nsem na wotwe mu ye kasafa menstrual disorder eho ye ne Dr. Adom endpoint homeopathic clinic cover by ena edisa enkomo adwumakuo no so adaroma ene yenya nimdefo bi te se wono a omboaye wo apomodin enkomodin mu Fred Dr. Adom time bia faneso personal doctor na emwa kaya ho enenso na ye hwe not mu so keka types no me ade afi ne ye wura mu na fo wacheche mu ye pa dog enenso ye na se em se no bobo types na so sa boso biem na afi ye hwe se de bia na yo meda se ye din komo afa menstrual disorder ho ye se wo haw ema e go through emreko amu bebenya menses during the time of menses and ebi okwa no immediately after menses or how am I go through no any e be can say menstrual disorder. Now menstrual disorders no me categorize under 4 headings. Ya obibi o wa ye be can say amenorrhea. Ye ka say amenorrhea no a e ye oba ono a wonyem. Wono a nyese yi na wode no. Wono a enye se wawo and wo breastfeed. Wono a enye se wadu menopause enso so no bosome be so no ne menses mba nti obi betima tena se 3 months 6 months 1 year 2 years na oba ne menses mai eno ne be kan se amenorrhea na amenorrhea ne yomo hodo mienu ye obi bi be kan se primary amenorrhea ne oba ono osisuo no wanya be 16 20 years 28 years wonya ne menses korada wow a medical condition nti ena korada e mai nkolai 12 years 10 years 30 no manya menses enti oba kra ne kra de obi nya 16 years no onya ne menses ya quickly no 15 years kwa onya ne menses ya it can be described as bibi e be can say primary amenorrhea enya medical condition any obi be can say secondary amenorrhea ye oba ha osi su no onya ne menses bosumi bia enne bibi nti bosumi no miensa bosumi nsia afe ba ko mfie num nsia oba no onya ne menses ye be can say onya bia friend say secondary amenorrhea no ekere say bibi na ekoso na ema menses ne ba eno no ye menstrual disorder ni bia ye obibi wo so e be kan say menorrhagia ye ka say menorrhagia no a eye oba wono no menses ne de ba na obi de menses ne ba e ba no bum menses no timi ba ma obi wo a se bi wanfa ntomago ana ntoma bi an se ade bi emu odu a cha say e be so te say de yi na e ba clot dem wo wan hwe ya be ka say obi a waya abortion na sebi akwara na se na moja eba no to obi de ne bum ndo ba wie no na waya anemic the swat waya ho ya eye wo haw menses ni kwa se ema ne basa ena obi ho so de ne so ba eba na kete wese very scanty tine menses ne ba kete obi so de eba ase di nsuo ena e de afra moja nim eno so eya ade a no so ye menstrual disorders ni bia ana obi ho so ade de ne ba irregularly menses no eba chese obi timinya menses no 2 times in the month okay obi so de no so no ne menses no so emaye obi ene of obi oligomenorrhea ono no de no obi timinya no se boso afene nyina nka oba wanya menses ko so nya no be 12 times obi de obi nya no be 7 times enti boso mu ye ba ebetuma de 2 months na menses na ba enye right ni nyina no ya de be kan say menstrual disorder and you be can say dysmenorrhea na you be ni menses na ba na ya ase to trinity se kuru menstrual cramps o munimi no na o dafa o timi nya hwe eno so yo hawo and you be can say premenstrual syndrome eno no yeso oba bi obenya menses na fu na yekutu ne nofo ahye ne bofono no ofefefefe tetentasuo obi timinya constipation tam obenya na menses ni nyina onko private da obi so de ne yam etimi hwie obi enu timi to obi o ha na why depressed during that time no bibia na hi woni ne kasakra na we irritate no obi kwatimi su during that time wow yes obi o ha bibi kakra na endpoint homeopathic clinic any of this condition hawa ya de bia ha obia frɛ number yi so na ne mini nkomo 0244 86 70 68 0244
867068. Dr. Duboate no ochna sabre ya wadaroma kan ye ho na ye nto so endpoint homeopathic clinic on wadaroma ne de nkomo yi eba ochna enkwa hoden wo ho fia mankwa tamaklo ebesesha ye samu akwa babiem do badum tv bedwam dwumadi so ye da sepa umre no wada je nyame hira se wuguso ne ye edi nkomo na o share health tips no wiki mu nyina ya catch menstrual disorder ehun nkomo ne ye di enu aye hyase ne ya to so ochna sabre kro no a ye nche 5 minutes ne awie san nkomo no ye ntie ne ye pa na moye na manse bo hu sam ne doso I 15 years 16 na so umu nsadia that is a problem no for doctor number na no afre no na ono na di nkomo endpoint homeopathic clinic won adaroma eni etimi e the health tips enkomo no abroad if number no 0244867068 0244867068 Mididi afia amankwa tamaklo medase pa medase ya sha no so se nkwahia Friday 8 p.m. 8 p.m. Edase penifo ahodo amoshe CAC sofu penny ye fi baby papa nyamisha pa edase